walle shankan wan ka pai diok ron kina dangro wid jan dangro wid bakel bana riponin konde lorodian kaliang bana kaling gwasamane kenyam ba kori man katin kontin chituo bana racha ka kwi kore dane chituo ka biemnom but kenyam chana racha kamandana chituo ka kume SPLA ayo kid gwang kene kume SPLA ayo mendepin Dr. Riek Machar Ten Durgon bana report bana jelinkel te ke jo mishalat gwasa me luro ko de konaling kan kono ni ami jirama jidit gore jan wo jende subscribe kan waro online TV channel kadere notification bell re jetwine committee mi chebere gwasa me ba shwamala shube ke jikapet bana report me bana jeling te kon ke report to go to Golian chane report me chan jeling kenyam report me mi nyoda yema chala do ne shi deni okay let me simply say it la deni could down DH 500 SPLA ayo kit gwang can SPLA ayo agwelek militia 500 agwelek can SPLA ayo kit gwang faction wa chika tiai chika we ka kume Dr. Riek Machar they need to go down the chike video which are share online go out and down right tin taken the alka match kirudi and the take a match ler mo gwa report mo gwa ko ne dit IT ngai kan thoke ngai kan mandana le roda den to go down the chike den to tot ke den to one you know ke den to one de indu kudang de tin kona chi tiai ke de nya agwelek mi dong kuirane agwelek force ke tin konte te pin gut mi chal ke Johnson lo Johnson lo te ke de ni tongwan Johnson lo nye wutet ke wut cholo jara me dan ngai kon me chi right me chang en wo me yen chop pare lo ka lo no lan chwa ka pel men man plan ken chwa ka pel men nyan tere ken na mo shi kon diala binen no shete ken nuare kon men nuare ti sha nakel ke dieni no mo shi kon ngaji no cha mi jek cha jala te jere de dane inshallah da wudu me mishal ke Johnson lunya ke jen kuje moni ka mi ci to ka yu shi kon diala ngaji no jere ki jala right now am right kone shi de nitin kon tin mi ken ngaji no ne ti gul kan target ne tin kon tin lanwari kan kum kirim yadi te gula kum mi dong de maleje no ki per ne diara wi ka so Sudan and then chicken 500 agwelek force ti kel ke SPLA ayo kit gwang faction de charen mat chi yu ti chicken kum SPLA ayo chicken join ani viva ayo viva Dr. Riek Machar ke jen news me ko kinetiti chicken talk chicken ngat chicken realize no kum melet kene won kum mijek tala mijek kanatin jakane South Sudanese ko bika liu lor bang especially na kana nuare ano machaya ngaje no gula nyir lat ke kir mi yadi ko bene ko ken baga pay baga mo ka yuko bika ne ko on tila nuare ba ko la target shirka mishaling ka je report me chin entity chicken UTI ne 500 na me da gwan wode yanangach report dien mishiben ka biya nyak ke be nyak ye kel no ka biya nyani ko ken te kare mu ci to ka shanga diok ka pai diok ngai ko ne chan diok pai diok ka ne mu kan ko ne we ka je report me ka ne ma yelara ye remind ka shanga diok ka pai diok jen chenge da ne kap ka we yara diu ka nasir me to kor ga je rai wicha ka sa Sudan gwade shi ngene nuare shi ka catch ka te jekte chala te dine SSPDF shu kan we yara de shu kan kep baka wa karun wangalong
ana mo tuo ka changa diok ka pa diok ron kin dang ro jan dang ro bakel me sha nasar me ya kaf cha wude shal ke David Majur Gerald David Majur dak cha je nekte na kwa mo kene di ni ka dial ka cha wi yara diu cha je clear out chimgan war je kaf ci kon medan ci wala la ci kon ngach cha te ke ero ne ti shi ye ken ci ga tes nien ka gat kon ware gat bom bom tin kon cha ko cha je ter ke jen changa ma changa dok ka pa dok run tin na ro jandang do bakel cha la den mu gwa cha jala kwana we ka report do den na me report mi sha lad ba ka changa dok ka pa dok run kin dang ro jandang ro bakel la pan report me be ka yot county Ayut County ke report ran sha nungtin ka changa kel ka pai diok on kin dangro jandang red bakel report shi beno chala do ne sha ok chop ka kudang diok sorry ok chop ke kin dang diok ido kudang dh la 3500 cattle ki ok chop ke kin dang diok ido kudang dh wa cha kanang are kuro mo munan ka ok kin dang diok ido kudang dh no cha ne chop ka wera sha connect chane dang wel jok chaw mu ka bot kormu di che kormu tot an koromo a kormi nunke murlene ke japa la Greater Pibor Administrative Area Canadian content be chawk to ngwana tone kina dio ku dang die chi kan nang ka shine dang waro chi yeken tes ni antin ti shana gare kormo ne dang wel jok ka bot dit belke GPAA ke Greater Pibor Administrative Area kaman jega danen ci kana lat mi mo cha support na kare mo to ka Youth County she commissioner James Chol je ka jarwajo honorable James Chol je ka jaram danen no report yala no shi jabe shi commissioner mo ci kana lat gwaza me ka korga me shi honorable James Chol je kan danen shi report la no cha na cha kanak ka cha ok cha kanang murle ci point de nji mutual je kala commissioner ayut che message no jangni kane kon te kalwanki te ka bom ala ji authorities tinde ka jongle state kane great people administrative area ne de kon ngai kon ganu jijjapati jole GPAA atirai ke ki men te kana kweren shali gola boy gola la kwer great people administrative area ci kane jogono de yen male dan e cha tanya ni ka gwade dan di ne lot no ko de mal de ten ban ngai kone murle chigane ite moto na kamal cha mal cha no chen cha mal cha go kwen pinyi na nyur no cha ko no murle na ko chonkel and then la taken ke jekene ko kende be ken kare aleka and gwada mo break bela talk bi ko nang ka bi ka gad bi ken kanang recently take mo pai ka right kan ne to kon to bor la jang bor kan nin dang ro kin dang do pai we by the way roje jikan lat chikala no big let kel no ba gade shanang murle ba amin te chanang din kabur ba ga luj murle ka bu murle bi kanok bu kan ga lojo kan gate ko ni ken kanang ka ja so na me miritin amin la roda she commissioner she la ro chlo de jat ka ta dan shana sha ga ne ka ja netin kontin la ngani murle ki ngani japa tin be ka great people administrative area so na me mi chora lat no ka ta dan shana sha ga ne ka ja na meni a report mi shanu shirman ci kon ngaje no murle of course ngai kon la din ke lew la gor kan hok la gor kan gota kon ta garden ko kan kon ku kan la business murle ngai kon dial jedien no ngumi jeka ka jedien jene me dan dio chana raja no kan kanidi cha kok anyok dio ye mekani na ngach la gardena chal kamo I gola men la governor pai promote ke kan nin dangro kin nin dang do pai we chale la kwer mi di long kwer na mo chagu no maybe dong gor ka jano ba ka use kim ya di man na ngai kono bo na me ngai kono je chi mi la ne je ke sha weni
ano ne de chwal ka timur le gwaza dana to ko ka kire kon kor ke kumi kim yadit la kan kon yet tin ko ngai kon udien chwal ke yaw rami mom laran information so yos ka je kirmi yadit yaw jaram dan le laran information communication technology and postal service jala dan le de kwa ile use cha composition mo ko ba de use kuma kim yadit be kan ne ken kula jogo la criminal ken konte ero ano wi anyen kan wore wi na kan wore kan ngo ken kan nga gat ken en mo me de ten mi la ga ne to wan long ne ko ron dial ko cha de kapchong kan murle la ne kan jahang kan kan wore no teram tel ne ti ken which we meet de ga border ka chicken kan anyok kan la be ko benang chit mi chai ling kwad meno shi yok ti kin dang jok wi du kudi chicken kan nang ka chicken ne dang wa raw chicken kan nak ji bon chu wal jok so jan la den na kan wari kan kan jang but cha system den ko le je ga jang no ba ka mo ka me kan de ka yo ko bi kan war kan ko lo wona so na me a system yo ke kun kirim yadi ka kuje mo eno bi mal ben murle gor jana ba ka dil kaf ba men jegran ni kana lat ba ka dil jogo no lat yen ti chorian lut ba ti kum kir mi yadi mal kap chon ko kir no ko jelo no miram me mi yar kana ki na kan nuare one thing ko ben nuare ba ga far ben o chicken kir mi yadi chicken tok da bila rit ke tin jeg kon leda so na me mi chora lad mi de kon dial te ka ngech ke de kon dial te ka ngai katin kon lat ko rian no morale they are not good friend ka kon ko na kan kon siang all the time so na me da la jen report nyam en dong de nywa ka kon kel one ka report den ana me bana were wi ke juba ba la report no be ke juba re report kana me ka jodan chala la former head of South Sudan Revenue Agency te ke wun mi la kwari yoni kirom yoni ka South Sudan jana wa charge yen re ke juba charge detain ka juba wajen tik ke je ka corruption ka wuda mo jan shwale Simon Akweden wa charge ka re ke juba ajana former commissioner ka general of the South Sudan Revenue Authority jen charod kam ji National Security Service la NSS National Security Service ka chankara ka jok no charod tup ka lunde jok wajente gwa che jien choten but jana wati ke link man ke financial malpractice can irregularities in the monetary system kan ren konen cha wicha yo ka cha ga cham ke cha ka yar so wuda me shal Simon Akwede nga cha je yere ke juba ka corruption ka gwaza me yan ka kamo yan ka ko kana wa shi ka corruption ci kana la cha yo cha ka kwal dia je shi anen ka wude shalga Dr. Barnaba Chol jen che yu cha ka kanumule South Sudan border ki South Sudan and Uganda border che de mechi konling kwala roda ka tiang we ka border ki we kwi ngoja je kuje dan ti Uganda tin ngwad mi ya chu kepa janken ten konti la de netin ka border ki net konti la police ne ki mi cha keba and then ki Japan ka motorcycle and then cha ka yoru chop ka $30,000 to tere je ka ja ka yoru chop ka 27 million South Sudanese pound cha je ka ja en gudum ka jen former Minister of Finance and Planning ka bang of South Sudan or something like that maybe corner ne kwar didi chit ka to la yola ka kwalke you know kashu nare which we take inflation medid dag ngwani kan wo shikok chelawnial you know all those things the lat ke kwardit you know ni ke ninte paiwa ba ko ke budi shal ga Dr. Chol jen cha right ni gwano mete karami mo mete ke yore yiki juba kanga yena karama mo to yo ke chen cha ga nang ka bang kwa je report ka kum South Sudan ba jo ke ba yo to ba kalat ka bang ko bang dan chetel yo raja mala de doctor kan ke kwermidi che nyo lat bon wone ne midara go along bo jim gor ye wi ki Uganda chu we ke US dollar
lam yu ko lam no ko na peki South Sudanese pound kula wen winimi yen chwa dul chwa ga jur ka dollar ka chwa ne ko na foreign re wi chwa ka mo ke yuten ko la dollar mo je ke South Sudanese pound ko bi economy dan kula kwa ka kore ke video mi cha share ka share bo ko social media te jojen wo chude me cha roda be bar ano ke jaram dan right ni video no e ja ka South Dan ko be gwa right ke corruption ka point jaram dan ci corrupt ni jen abia ngaje no di en crackdown ci to kre which ka South Sudan ke senior figure till that ka finance till that ka petroleum till that ka revenue and security sector kini kon let gwa yone you know like ngoda kan kani of course but wa a part of corruption and anarchy to kanitin kontin tin cha yo cha ga cham you know would the mem go on right the the me shala kwe ke Simon jen ramimo michi ka gwan bar Simon akwe deng che jen ka South Sudan che we dodien you know awajen che we take harjen private meta mu attend we dodien ano na meni me cha chol cha jogo no lunire which ngejen go ba be yen of course ngeje because a part of the corruption jen take wargane la yu dia la kontin yarga tin la yu revenue ke monetary system mite yu kam karar ki mite yu de lat kele de kan te cham ken ke te dia la ka document brand ba tan ba ko ngaje no ngungu jaram dan ti yu chekana but some senior figure ka kene ko na ka right now re kum ka kim ya ti cha ka tin cha ji ko not ka part of corruption ka kwi yon ten content jaka so zan ko be fail chi economy shabelet watandien warganti kan ka tani wachi kan tani kan ka bat nyuno chi kan ka wang de ko lar no ko ikana goro no ba ka ngaje no ika part of that ko tel yud la be rar chawar ga den cha tan ke nyon ngai ke en crudo yala wa ko ngai ka gwa dan wetin ka yo tangon ka botin be rar ba kwa ka document ne ideal chi kum so dan ka roade mi sha ngwane sha ka gujo shin ma dan ngai ko ne sha wargani te konti lakin yu cham ke je ka let ken je ke je jare den cha ko weekend yal so ma de ko lar jenene telema nan karar ka kuma international community bili da biyo ko ka bakana telema cha document ken ti dial ko ka document ko mi sha ka document run la na ti ba ka ti ko ne ti la kana ngaje no te ne ngai ka mdana le jena ko en liet en baro le mi cha kamrar ke burmiel ko no kwala kamrar la jat eno ko la crude oil ngai ke pega dana berar ke changne me kan kontwong no kor so mi shit kana mo janna dana le road so chane ti cha ka kaf cha ka nang re wi ke juba no cha ko yen go ken kai profile ti cha go no ka part of the corruption so becan justice becan deal face kilo ke ba ka kep ko ngot Dr. Barnaba Pai ko right kuida former finance minister cha kebo cha intercept ke cha kef ke Friday la last Friday ka boda dung numli ke kam South Sudan ken Ethiopia aji security cha nang re wi ke Uganda cha nang re wi ke Juba ko jene wi ke Uganda ya nang re wi ke Juba ne de ko ken Moses Makurde jene former governor of Central Bank jen cha je yen dore ke Juba ba ka joge pai wi chali Moses Makur again another former finance minister of course looking yadi no kwara kon ni Indian cha kebo cha yen re duare rama de diena sha nyoko makap ke wuri shala marial dongrin atel cha je kebo waje kef nikrumbe by the way wa kem nikrumbe ne doren cha kef kurumbe ga sha nang re wiki juba ke nyal cha yen bo re kwa kuin me dora wale jen blue house ke gwada national security facility tin nobody know ngoda bacha yen jare jo dengwal wall former under secretary minister of petroleum bo technically gwaliet dengwal wall bacha yen charge detain national security service no cha nan ko jen ba jo tij ba no ramu da dna cha yen kimi yana kenyam
de konechol ngune gude shalke Manasseh Macharbol yen a senior security official foinde aram kel kanechina security service ba a senior security official and Manasseh Macharbol Machala no liet kele jale kateda jen senior security official ka kenyam ka gwade dan chelet la minister of petroleum ba ka gwade nam lo ramadit ja yen bottom ja ka custody ke jalwa yen kaneti ti kaneti chala do kan ke chika dweri kana lat ke chika corruption mi dit kana lat na me de gwano de yen ngach ka ta da na chikwan ya lat ke je eno kume kir mi yadi to ay na shi me chikon ngach ti de dial ti chika lat bang ke janken chika yen bang yen ka ko ne de tin ngeje no te ka mi chala da kume United States no mu ete chi corruption ke chine dial chika luny chika jako bikan bine ko lat ke jeg bika ka ku bine den kono ndong de male no bika reale ka bika kamra re tijen chala do ba fan ba ko ngo kaja jen nen yen crack down to gare wiki juba right now so na me a report ndan en tibere which we mi ka ta kum kim yadi den we a jack of course kum United States take around kan la chikan la no lingne no chala no it take a dialogue ke right malam lat kere wiki so Sudan ka kanda ka machar kana kono kana na mo tele mal miatan shiga report mo chikan la chikan we shi ane bangar la dine o take mal mi be ka kanda ka machar kana kono nyakan directly message be ne ka ko United States ka kuida ka machar so kana ka kujemo shi tel mishale mal and then benetin dial kondine kalat ka power ko shi abangar kana bine kalat so right now ngoda ka respond kana ben but I will give you full detail later ka video do din ko biya ko tika ngai katin content a lot karo din no no jelong no de kon titi de kon ka gur ka ta dan ndong chingwani chigo togo je final report dong de la din dumro wen administrative ka kurana chi tuog de je chi dan dial ngajin wo kore ci to kene to wan ce kan ne ci ko kor baklet bangwan ana ban kan na da video ko kuide ne biya te gamal banan je ka report den